Koliko smo rekli? -9, jel? -9. Ovako ćemo. 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina muška djeca imali su nekakve idole, filmske zvijezde, rock zvijezde, TV ličnosti i tako dalje, koji su bili onako izrazito mačo. Sjetite se samo Rocky, ne znam, Top Gun, dobro, Top Gun nije baš neki primjer, ali Dolph Lundgren, Steven Seagal i tako dalje. I ako ste gledali te filmove, ako ste gledali Rocky, htjeli ste biti boksač, ako ste gledali Steven Seagala, htjeli ste biti majstora aikida i tako dalje i tako dalje. I ako ste gledali Grizzly Adamsa, htjeli ste živjeti u šumi, biti drvosjeća, imati medvjeda i voziti nešto ovako. Mi smo danas na Jahorini sa Ford Rangerom 2.2 Double Cab Limited da napravimo jedan filter. Naime, problem koji muči naciju, ne samo našu, nego diljem svijeta, je da li kupiti, odnosno pri kupnji, da li je vaš automobil muški ili nije muški. Po trenutnim standardima današnji muškarci više ne znaju šta je muževno, a šta nije, jer se to sve skupo s pojavom interneta razvodnilo. Zato ćemo mi danas po staroj školi napraviti filter i provjeriti da li je naš Ford Ranger mačo automobil. Idemo. Dakle, kako provjeriti da li je vaš automobil muževan ili nije? Da li je Steven Seagal zadovoljan sa izgledom ovih guma? Nama su na automobilu Continental ATR gume, koje su all terrain tires, ili ti ga za sva vremenska doba i za sve podloge. S ovim gumama smo se mi popeli na Jahorinu, po snijegu do ovdje, što bi ja rekao da je poprilično muževna guma. Imamo ovaj specijalni prag, odnosno stepenicu, koja je super kod tih nekih akcijskih junaka. Za šta? Staneš gore, primi se lijepo ovdje gore za ručku, imaš mitraljez i rokanje po ovim lošim tipovima, mafiji i tako dalje, tako dalje. Znači, definitivno i to je muževan detalj. 4 vrata, mjesta za oružje, za druge bad guy tipove, nabildane i tako dalje. Arnold Schwarzenegger može proći kroz ova vrata. Imamo veliki prtljažni prostor, nekakvih 1130 litara, sa ovim pokrovom gore kojeg nećemo maknuti jer će nam prtljažnik biti pun snijega. Imamo podnicu ovu koja nosi jako veliku masu, da se možete tu sjesti, recimo ovako. Ovdje je kavica, ovo kolačići, dobro, to nije baš muževno, ali ovoga definitivno može koristiti recimo za, ne znam, metke, sjekiru, drva. Velike štop lampe, auto ima 4 pogona i ima napred dizelski motor. Ajmo vidjeti motor. Znači, vrata muževnije od ovoga ne mogu biti. Radi se o 2,2 litrenom dizelskom motoru sa 160 konjskih snaga. Pogledaj filter. Znači, ako postoji muževniji filter od ovoga, filter za zrak, ja bi ga volio vidjeti. Gromada ogromna, ovdje je filterčina unutra, koja brine da taj motor ne srkne vodu ako prođete kroz vodu, jer može kroz poprilično duboku vodu proći. Koji brine da je motor uvijek u optimalnom rasponu snage i ovaj motor pali na -9. To znamo isto za ziher jer smo se danas sa pingvinima posvađali oko auta kad smo ulazili unutra. Hauba, isto tako ogromna muževna. Ford Ranger ima ogroman muški diferencijal. I ovo je diferencijal koji u zadnje vrijeme sve rjeđe i rjeđe viđamo. Zato što SUV-ovi nemaju 4 pogona, većina njih, nego imaju samo prednji pogon. Ford Ranger ima 4 pogona, ima šperu u ovom diferencijalu i ima redukciju na 4 pogona na low gear, a to ćemo kasnije pokazati.
Ford Ranger ima u opciji da uzmete i zaštitu ispod motora. Odlična stvar ako se često vozite po makadamu. Ford Ranger ima šasiju. Šasija je napravljena od krutih čeličnih profila koji su kudi kamo čvršći od samonoseće karoserije, odnosno od onih tankih limova metalnih koji su međusobno povezani. Samim time Ranger jako dobro podnosi nekakva dijagonalna opterećenja koja imate na terenu kad se vozite, kad je jedan kotač u zraku, a sva ostala 3 na podu i tako dalje. Još jedan dokaz da je ovo mačo automobil je da Ford Ranger ima i lisnate opruge. Zašto lisnate opruge? Lisnate opruge nisu najudobnija stvar koju želite na automobilu, ali ako želite veliku nosivost, ako želite pouzdanu nosivost, da se to sve skupa ne raščalani kroz nekih godinu dana, onda su lisnate opruge broj 1. Ako mi ne vjerujete, pogledajte šta imaju veliki teretni kamioni. Ford Ranger ima prilično prostranu stražnju klupu. Vozački sic je namješten po mojoj visini, a ja sam prilično krupan čovjek. I ja od traga mogu normalno sjesti, imam mjesta za koljene, imam mjesta za glavu. Imam 12 voltnu utičnicu tu od traga. I ono najbitnije, sicevi su od kože. Odnosno od lako čistivog materijala. Za sve vas koji imate klince znate zašto je to bitno. Još jedna bitna sitnica. Vrata se otvaraju pod skoro 90 stupnjeva, što znači da je lako pristupiti stražnjem sjedalu i instalirati dječju sjedalicu. I još jedna bitna stvar, kad idete na nekako kraće putovanje sa 2 ljudi i ne želite prtljagu stavljati od traga u prtljažni prostor jer onda ih trebate gurtnat, vezati i tako dalje da to ne bi letalo po prtljažniku, imate prtljažnik u autu. Dakle, dignete stražnju klupu, ona se zakači ovdje na sjedalu i dobivate prtljažni prostor koji je puno veći čak i od Ford Fieste. Ovdje možete staviti svoje sitnice, zatvoriti sve skupa lijepo i znate da je to na toplom i na suhom. Sitnice koje život čine lakšim, poput kožnih sjedala, kožnog volana i takvih nekakvih stvari. Unutrašnjost je vrlo simpleks. Lako se čisti, funkcionalna je i sve što tu u automobilu je na svom mjestu i nema nekakvih pompoznih detalja. Ranger ima detalje kao što su grijanje sjedala, automatska klima, infotainment koji, budimo realni, nije na nekakvoj razini skupocjenih onih nekakvih luksuznih automobila, ali obavlja svoju svrhu. Upravo je ono što muškarci, ajmo reći mačo muškarci, ako si mačo muškarac, to voliš, što ti je fora. Jedan detalj, zašto je automobil mačo, je ima podešavanje volana samo po visini. Ovo je terenac, nemaš ti to šta to po dubini, ovo ono. Ako si mačo muškarac, ti si tih mjera, ti si građen poput stijene, znaš šlamatat sjekirom, a nisi hipster da nosiš karirane košulje i ideš okolo s tetovažama i ne znam šta, a ručice ovakve i kad primi sjekiru teže od njega. Gdje mi je zadnji kraj? Najbitnija stvar zašto je Ford Ranger mačo i zašto je Ford Ranger muško je činjenica da ima ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prenosa i da ima upravljene pogone. Što znači da možemo imati pogon na 2 kotača kao prva opcija, pogon na 4 kotača kao druga opcija ili pogon na 4 kotača sa redukcijom. Te stvari današnji automobili više nemaju. Šta to znači? Kad prebacite u redukciju, prijenosni omjeri postaju puno kraći. Nema više maksimalne brzine od 180 i kusur km na sat. Stupnjevi su jako kratki i to služi da bi se povećao moment na kotače, da se možete penjati uz masnu banderu.
ono najbitnije je isto tako ručna kočnica, muška ručna kočnica, ne nekakve digitalne tu neke tipkice i ovo i ono. Isključivanje kontrole trakcije, šperu stražnjeg diferencijala. Špera stražnjeg diferencijala je vrsta u izumiranju, svi to rade danas s kočnicama, to je krivo. Ne možete mi simulirati s kočnicama, u šperani diferencijal nema toga, to u teoriji samo postoji. U pravom terenskom automobilu to je 0 bodova. I imate nešto što se zove u razvijenom svijetu descent control, ide ti ga tipka koju kad stisnete, auto kad se spušta niz veliku padinu, koči isključivo i samo motorom, a ne kočnicama. Zašto je to bitno? Kad kočite kočnicama, u nekom trenutku kad kotač izgubi trakciju između nekakva dva kamena ili nečega, on će zablokirati kotač, sljedeći put kad udarite u oštar kamen, rasparat ćete gumu. Motor koči kotače postepeno, lagano i osigurava trakciju nizbrdo. Nikad nećete kočiti nogom da ste ne znam kakav muškarac, toliko precizno koliko može kočiti descent control. To je činjenica. U dva pogona imamo samo stražnji pogon, međutim budući da nam elektronika i svi homologacijski zahtjevi ne daju da se isključi sve živo, a mi nismo mangupi, nećemo čupati osigurač od ABS-a, priklonili smo se jednoj drugoj varijanti. Prebacit ćemo auto u 4L. Zašto u 4L? Zato što u 4L se traction control isključuje do kraja. I uključit ćemo šperu stražnjeg diferencijala. Treća, gas. Danas smo poprilično tvrdo ustvrdili, fiksno, da je Ford Ranger muški auto, mačov auto, koji vam diže granicu muškosti, odnosno onaj cool muški faktor za jedno 100. Hardcore pogon, hardcore OS i cijeli kompletan auto je hardcore. Ovo je vrsta u izumiranju. Kad vidite nekoga da ima ovakav terenac, onda znate da taj čovjek drži do sebe, jer svaki muškarac koji drži do sebe mora barem jedan put u životu imati pravi originalni terenac sa 3 diferencijala i sa šperom. Zato je Ford Ranger po ocjeni Auto i točke trenutno terenac broj 1 za 2019. To je teretni prostor, a ne ovo što današnji SUV-ovi imaju. Mačo! Sad da se ovu šnalicu vratimo unazad.